إسي سمتشو راسو إسي تناعتي نبيتا فرخيتي ما رجعت جرتي وري دياسبورا يمكن أورومياتي كوك إبلي جراوان تيفي أيانتون كان بود الرب يوجين أمتا diaspora jiru kana dabalate ayyaantuudhaaf tajaajila isii godhuu barbaachisu hanga isiin nu bira jirtutti hanga tajaajilli fayyaa isii dhawatutti har'a jalqabbiidhaaf simannaa anaa dhufu nama akka qabdu saba akka qabdu hawaasa isii jaalatu osoo isiin beekne namoomaaf isii jaalatu akka qabdu ayyaantuun yeroo jalqabaatiif har'a arguu dandeetti ayyaantuu gargaaruudhaaf haa dhaabbatanii jechuun barbaada. Maashaallah maashaallah. ayyaantuu nama hiikuno yaa akkam oromoo fayyaa gana gee aanu dhuftan. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam waan obboleettiin teenya dhufte yaa oromoo teenya bahaa nu wajjin qeebala nu wajjin bicaatan akka isiin fayyaa si argattu wajjin ija ayyaantu. Assalaamu alaykum. Welcome. Bagana dufte. Bagana gan dufte. Bagana gan dufte. Hawasa sijalatu sigatira. Ati botu finjirtu. Akuma agartanitti gaa kuno gammachuu keessaay wallaa gammachuu keessaa bochiina fakkaat akka xiyyaatti inshallah. لا نمني هندي سلالة سيف جاچر فنمني خون هندي نا حواس خينيا أكنتي غرغارون سمجون دركمنوتا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأنا مجامو إنجرتو يرو دبتني متي والله Kuno ay magana ayyantu ne ayyantu fudhufne inshallah ayyantu da wala garre bagarabbi naga wal lugar sise akka ilmu ما شاء الله أي مكان خيسان makan kenya amata sanin jama khombalcha ما شاء الله ayyantu fjecha dhuftani mi ayyantu da jecha dhufne akka ilmo teenyaati laalla ibduru hafiz yo rabbi khara kina da banna rabbi no agar garu joolleesi kina akka dhaabbatten isinillee kina dhaabbanna isinillee tajaajila joolleesi daati bakka gootan isin dhaamsi isin qabnu kanaa jechuudha. Mee hawaasa keenya qabiya jiru jechuudha. Qaama isin nu bira jirtu kana maal jettaniin isin nu bira dhuftee jirti nu bira jirti humaa yaaddawinaa jettaniin. Humaa yaadinaa wanni imaanaan isin gootan ilmaan masiisuniif tajaajila kannu hamileesii yoo guuttanii hawaasa isiisun cinaa dhaabbattan isinilleen galatoomaa jesaa rabbi isin haa qabalu nulleen arra namni biraa barnoota isiidhaaf nu haa taatu nama keenya karakkate cufa hanga dandeenyuun cinaa haa dhaabbannu. Wanni nin dubartiif dhaamu hogguu rakkoo jaarsa keetirra agarte dubbadhu himi nama waliin sheer godhi hin usina terappii jira haakima jira amma san jaaruuf deemna nuti community keenya wajjin saa'uudhaaf yoo gartee jaarsisii dide haakima deemuu fi terappii kana dhiistee deemuu qabdi wallahi maaliif arra mucoon tullaalqa akka taati kanaafuu meentali rakkinaa jira kalamada mucaan san bakka arkametti akka qaxaamu doolaara 5,000 akkan tala kombolcha akkan tala oromooti riwaardii kanne kuno tv kanarraa warri arkan hundi gurbaasa information isaa nama nuu kanne gurbaasa namni information isaa nuu kanne doolaara 5,000 kuno waratillee nimi dhageeffadhu namni mucaa isii akkana godhe abbaa manaa isii isii akkana godhe Terezaan doolaara 5,000 kannaa bakka jiru nama nutti hime bakka jirutti wallahi tikeeta murannee Keenyaa jiraatu baadiyyaa keessa dhoysanu nuti hidee isa qaxxaana arkite shari'aan ka harkasi muri jette kanama ajjeeseetti paan wanni godhamu qaba paanis godhamu qaba waan isii godhame kanaafuu dhiirti teenya please dada akka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnaa keenya jala deema haadha mana keessanii toodhaaf hin gubina sigaltee Tutanya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Hawasni amma agartu khuni hundi obboleeyyan keeti hawwan keeti abbooti teeti obboleeyyan saratika gurguddaa siif jecha dhufan kun hundi maaltu si dhaga'ama waa hundaafu dhiifama si jajjabeessuun fedhu hawaasni kuni si jaalata hamma dande'uun si bira dhaabbata ati bakki amma dhufte kuni mana keeti mana keedaren hawaasni amma asitti agartu kuni hundinuu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبس. حواسني أما خدوفوس هنا كانت سمة الجرا أنا أكما قرتنيتي أيانتون حاسول لتدب جرتي إن شاء الله أيانتو تاني مي حواسا خي حواسا قد داخنا
hawaasa si jaalatu kana hawaasa simatuuf as dhufe kana mee maal jettaan? duraan dursee assalaamu alaikum jaanii bagana gahanna ittiin jechuun barbaada waa hunda dura rabbii hiyyaaf hin galata galchuu barbaada rabbii hiyyaaf alhamdulillah jechuun barbaada ammallee alhamdulillah jechuun barbaada asiin nagee amma boodaas akka bakka inni nagee humni isaatu beeka garuu isin hundi galatoomaa isiniin jaaladhaan jechuu barbaada. Okay, akkuma agartuutti namni si as jiru kun hundi takka takkatti silaa maqaa si dheesiima hundi isaaniitu akka firaati akka obboleeyyaniiti akka geeleeti laal kanneen hunda arraan tana ati fira warra Minisootaa hunda fira keeti irra beeki isaan hundinuu si jaalatan si jecha malee wanni takka wanni asii qaban takka hin jiru. Kana beekee okay si jaalanna si kabajna ati ammallee obboleetti teenya duraanis obboleetti teenya si bira dhaabbanna gama hundaanuu sin jaan mee hawaasa keenya kabiyya jiru ka isaan dhiistee dhufte mee maal dhaamtetti? ani waa hundaaf ammallee alhamdulillah hin jaha imaanaan teessan akka jalqabaas nu dura dhaabbattanitti ammaas asiin nagee jira isin hundinuu warri biyya keessaa hundinuu naaf galatoomaa jechuun barbaada. Asumaan dhaabbadhee ani eessuma kiyya hedduun jaaladha lafaatiin ta'e bakka argatteen jaanii ammattiin hundumaan hedduu naa gammadii siin jaaladha. Ati yoomiyyuu anaaf goota anaaf hayyuudha yeroo hundaa'u bu'aa ba'ii miiqan hojii dabarsitee aduu osoo hin jenne beela osoo hin jenne dadhabee osoo hin jenne waa hunda naaf taatee jirta saniifuu yaada muraada kee rabbisiif haa guutuun jaa akkasumas ta'ansee yeroon ani kanan tahin duratti baaraddi maa baruu nama jaamu hedduu galatoomin jaanii waa hunda guyyaa tokko hifadhe naan jenne guyyaa tokko dadhabe naan jenne fadhii diyyanaa guutuudhaaf yeroo hunda onfalaansiin illee ta'u waa hundaan illee ta'u na cinaa dhaabbachaa ture saniifuu jabaa fi abbaa jabeeffata baaraddiin isinillee asumaan naa galatoonfadhaadha hedduun isa jaaladha obboleessa kiyya akkasuma abbaa kiyyallee galatoomin jahanii jabaadhuun jaanii hangan magaru ما شاء الله جزاك الله رب سرا جالتو أب المانخي مي مال دامتا في المانخي ani ilmaan kiyya waa hunda dura rabbiitu dursa rabbi irratti hin dhiise rabbii mukaa haadha abbaa mukaa citaa rabbi haa godhuufi sanii achitti rabbii gaditti immoo namni biyyattii yaa hundinuu ni dhaabbataaf jeetii yaada